بریا سکایبه سینان چیفت یورک پارلمانتری دم پارتیه وانه وشداری بولتن آمد به بری سینان دم و باش به گر ام بحثا دوزا کوبانه بکن گر ام دسفه کاوی بنرخینن چما دولت ترکا داگر کر تایبت پشتی تک چونا داعشت سال 2016 ده 108 سیاست مدار جبر دوزا کوبانه گرتن سپاس دکم سرکردن دخوازم ورا سپاس او bu 3 sal derbaz bu ki devleta Türkiye ve ben dadgahı xu bi dadgahı xu li dijî em ben serhildan û berxwedan û têkoşîna azadiyê gelê Kurd dixwaze em bên wek ew bike bêdeng bike. Hemû dadgehê wî dûnî wek digotin dadgehê îstiklal paşê digotin nizam dadgehê sixwînetîm paşê gotin yê dadgehê evlehiyê devletê DGM wana hemû gişkê girêdayiya siyaseta devletê ya şer ya dijî gelê Kurd. Armanc çi ye? Armanc em wek em bên gelê Kurd bêdeng bêlin siyasetmedarê wan serokê wan wana divên ya bi cezakirin û bi îdamê em bên wek şindaga bavijin. Lê qet heta îro ew çareser nebû. Li Şêx Saîdê heta Seyid Rıza heta îro em bên Selahattin Demirtaş û Figen Yûsexda û hemû qadeyekê di doza Kobanî de hatine girtin wana qet li hember dadgehê şindagav neavitin wek em bêjin istîxa qet xar nekir. Em rêzdarin li helbesta wana re. Serî de em vayî bêjin ji êk di hundir danin û êk hatin berdan. O ji gelê me re derbazî be, gelek derbazî be. Ew biryara ka di kok da bêqanûnî ye. Çima bêqanûnî ye? Em dizanin ki bûyerê Kobaniyê şeş û heştê cotmeyê 2014 da têk hatin dizî 5 kes hata kuştin, hata xetil kirin. Dozê dadgehê wê demê doze nekir 7 sala rêpa. 2020 da doz nekir. Serî da gek ew pirsgirêka bê pirsgirêk kirin. Çima dadgehê li ser bûyerê ji bo piştîvaniya Kobanî pêk hatû 7 sala rêpa. Demek ki wîsayekî bi talimata îxtidarê, talimata hikûmet ew doza dûnî hatî vekirin. İrozî car di bi talimata hikûmetê hate cezakirin gelê siyasetmedarê Kurd. Kî hate cezakirin? Çi hate cezakirin? İradeyekê ji dijî Daişê gelê Kobanî berxwedan da û hemû cîhanê piştgirî da wan li Kurdistana Bakur li wek em bên metropolê Tirkiyê zî piştgiriyeke demokratîk ya sivîl pêkat mahkeme Şanzê Golanê de ew piştgirî demokratîk dane ceza kirin. Ew vekiriye eşkere çima eger irada gelê Kurd ji bo piştgiriya Kobanî nate ceza kirin gero gerek mahkeme bigotane ew 54 kes hatin kuştin ki sedîra heftê wî heştê wî endam û kadroyê HDP'yî yûn. بله گر ام بحثا جزای هری داوی بکن 42 سال صلاح الدین دیمرتاش و 30 سال و 3 مهل فیگان یکسل داگ ام دکارن چه ناویل ویدادگاه دولتا ترک بکن گو پشتی او قاس سال جبر دوزا کوبانه او قاس سال جزای گرتیگه سیاست مداران بری وک انتقام دگرن بکنو افکه دادگاه em bên biryarda wek em bên gor helbest û pozisyona îxtidarê dadgehê zî bikin û öfke biryarda. Eger cezakirina em bên Demirtaş yan bi rêz hemû siyasetmedareke hundir da man bigotana filan kes hatine kuştin sedema wî tiliya wî va qadûnan di kuştina filan qadûra de heye. Wê çayê delîl
تخصنا روجه ما بو وطنه که ها و مزه صدام وی و لی اشکره که دادگاه قط ایو انسان ها تب کشتن نگوتن که ایک هاتین جزا کرن صدام و کشتانه گوتن بانک کرن بانک و کمپین شارکی دموکراتی کرن تنه جزا کرن اوه جبوه devlet irada geli Kürt ceza da irada geli Kürt eğer geli Kobani بريس سينان گر ام بحثا وی که بکن تبحث کر انه تنی بانگا سوجوان بانگا خو پیشاندانه لیدوان پیشاندانان ده گلک سویل بون قربانی حکومت اکپی مهپی گلک سویل دوان خو پیشاندانان ده کشتن گلو جویده می حتانها دوز لدجی وی که ها تیارا کرن او قربانی گهشتن مافی خو دوز لدجی حکومت وکرنه ام vekili bejin ek hatın kuştun kadro endamı HDP'yun ne usta ek hatın cezakirin kine kadro endamı bele kujerli kıdayman kujer çima dernekasın holi Dugotun yasıve evare dugotun Yasin Bör tani Yasin Bör nemir niza em ben çelke sivi kadro endam HDP bilyar cezakirina em hamu kadroye u endam HDP teve vate ki bilyar u hükmet dadgah u hükmet dixaze ki ek hatına kuştin katilkirine katile vana kujere vana veşir heze ve şarti heze ben art ev derket holi şanze gulale de biryara mahkeme da. Eğer Ruslan ne buna mahkeme gotana falan kezi ve kembine katile kujere va insanların. Jubo ve em ve siyasete de kokta. şermezar dikin. بله بريس سينان قالوا هون وقت سياسة مدار الباكور كردستان وچكارو خبات جبو في دوسيه كريه قالوا ودوسيا شاندنج آلية نافنة ويرة dosya gruba Dünya HDP İroya Dem Partiye de meclise de hani zaman gelecek de meclis Türkiye'de mehani zaman meluradır. Megot ki gelo peşnara mehe vakti hem demra lekolin çever leser bu yere 6 ve 8 jotme ya da 1014 her tişbrada keve holi ki kujere ki hatta kuşun gelo hunçuma peşe de gitme peşnara em ben lekolini digrini onayalım ki em ben komisyona ka lekolin çeve وسه كنا خازن کجیره 6 و 8 جوتمه درکه بوله مجلس ده گروه مانی زمان یک دونی DHP ایرو دم پارتی او دوسیا گل جرا گهشتان دا هزه ناو دولتی سری ده حقوقناس سری ده آهیم ذاتی آهیم قرار دا که bu Demirtaş'u بیژن فیکسن yüksek tabi berdan led beli devlet imza kodu bin peymana ahimede heye le gorve hareket nake. بله بله بريس سينان بكورتاسيج بر دمما بر بداوية فادتشا جد كذا سر ملي آليا كردستاني هم قل كردستاني هم جي سياسة مدارين كردستاني وبارتيان سياسي جبو فيدوسي gelek spas dikim seride envajli parva bikin ragiştira vek goten de siyaseti de bir normalizasyon şey bu be. Gave vizi doxazın bavjin xoya ki mesela Kürdistan te hole iktidar opsiyon muhalefet dönyak de normalizasyon siyaseti de Kürt kadroya Kürt siyaseta Kürt dervadeyler. Evzi balkirşe gerek anvay bidin berçava. Jibo ki ev doza iro geleme kabul ev bir yere geleme kabul nake gel Türkiye kabul nake ger cihaz kabul nake ger eva de istinafı parçayla temiz eda şunda da gere. Geleme zaten bir yere mahkum dike.
وزیر دادگاه دبیجه که امره استنافی و تمیز دپن ام باوری امد به وزیر دادگاه و به حکمت نه بانگ عمل گله مره به ناوبر و کم بین خبات خوی تکوشین خوی سیویل و دموکراتیک لدیجه به بیرار گک بردان بر بانگ عمل جهپ را دوا پارتی را و کم بین لسعادت پارتی را اگر اونا دموکراسی خازن اگر اونا حقوق ناسن گل لدیجه به بیرار تنه گوتن نه کریاری مانه هلا بانگ عمل جوان را رو سیونا سیاست ترکیه را بانگ عمل ناو هزی ناو دولتی را آیمه را یکیتی اروپای را همو هزی و کمبین دموکرات را گل لدیجی بی بریار درکه بین گل پشکری بدن گل کرد کوبانی دونی بار دنیای داسر ملی خود و ایشت لکوبانی حتانی هفلری گل کرد تک بر بلا که مزن لسر روزلات ناوین لسر اروپا و جهان راکر وسانه بنا بره بدم هال موسکوی قطعا که مزن چی بو و رخصتنا ترور ایشته اول هموج سر جهان بردام بکنه جبوه گل کرد ایرو آلیکار بخوازه گل کرد تنه شپک نخوازه گر جهان باره گل کرد گرانه آلیکار بکن بله باشه گلک سپاس سینان چیفتیورک پارلمانتری دم پارتیه وانه برای سکایپ هون بشداری و بولتنی بون گلک سپاس جبو آگاهین و بمرا پار فکرن